na me nua researcher ifa ba fu jamfi an ona nem ne ba twetwe nkomo ni aba be hwe emema no anase ye ka se low sperm count a edien na edeba na den na ekofa low sperm count eba be ma bia me we dey am fa se me metwam obi na ebisa se low sperm count ene dey o se be ma ne hunsuo so enye se o sperm so na che se o low sperm count na ifa ba fu jamfi o ye researcher me ne ba twetwe nkomo no aba betray ekwan ye fa so me be ma bi enya low sperm count anase be ma ontumi ni no ono nso no your friend low sperm count and I said then ya na adwuma dey say dem di kaka so omo so ase joy industries ai omo no joy diabetes Ghana ha obi na otumi aye nsa say ye dey agutua mo we Ghana ya na ye no enye obroni nsa no iti joy forbet na ha enye anumdwa isa say e ade papa e no mo ye na empanifo so ka say mi say dey ofru dua pa no e na ye pia no enti mo ma ye nyina ye ninye say aye chrome na ye ade kama say mo ye fa nigye and support you no mo ye ade enti jumedi na maka joy industries omo na maso yasen di jumedi bro na na minu ifa ba fu jamfia ba be ka mensa e wo fia mensa ne mrekọ isan so no anka so aye late ifa ba fu jamfia ade no aye late sa na wo bondum tina me dia sa wo de bi wo no mama bondum na che isan sa nyum na me bo na nso de hia me sa na me dia chere we dia sa na me se wo bondum kakra aya next time me late me wo de won ta anya se bi da na me ni na gina abonten wo bondum e dia sa kakra na saponis na for wadwim afama dream so won say researchers ni enso obi wo join industries pa metimu na se omo modern oh yes plant there nipadua sele nyame si bon no it was designed for plants okay na ya na kakra na won che no ani for emergency ana ade anu odin ndi hwe ne joy industry omunya adaje ehwe nuamu no dia they are on course and on point. Can you reach the doctors no? And then I catch on because so much your doctors so then I joy industry doctors no. Oh juma. Because you cannot cry. The father of medicine was saying you are what to eat. And among all medicines, food is chief. Say anom sa. And san no ma ade so benya hod na be say no. Bi wo ha say ni padua. Okay. The joy industry for the one say the manager ho ne we egu printrum think we are na me kan boot. We are my thank God it's Friday tonight. Tonight. Farmers Day. The commerce you now joy na unya fufuo bi anaso unya akakaduro ni kakra na otena fufuo no de na ese na bibie ko ya fa nkomo twetwe ne nhye so ifa ba fu jamfi ya ka se low sperm count ene de me da ase me ma hwefo adwo na low sperm count ye yare a aba a step Ghana for kaka youth no because be ma dia na ba onya nyi do bi a obi e hwe o se wa wo ma obi anfa bible quotation bia me definition say na nye ba nyina nyame bo se ngo bisa wo oba na be ma wo se wo na nyankopon bo wo se ma wo na ohima wo yo oba ana be ma oba ma bia wo questions ama bisa na ba bia so wo questions e bisa no wo yo oba abibire mu e be bisa wo se ukunu wo he o ma wo he. Okay. Cause me za ba bia che bisa no. Okay. Na wo ye be ma so a ye bisa wo se o yire wo he ufie wo he. Okay. What does it? Yeah. Na low sperm count. O he me ma na awo a grofo ntim wo a ne me ma kura wo how chen ma but it no ekoto oni patim se oba na enwo nti na ye de ko share se awo made a if you oba. Okay. But none de enhwehwemu research upon research ama ya hunu se emema no 30% kura di kan free be ma so no oba because oba de go keeper nti wo bom na no no aye den ache na wa mobo na ma ontimi nche na so short munya den. Thank you. Indi ye kan low sperm count wa ayemienu sada se sperm no esenka be ma bia wugina wo na so utimnya ensuo na one oba da eba no ese spermatozoa na mo na mo mu eye 15 to 20 million 15 to 20 million sene nyame si born and they we healthy eye mo na wo sperm mo na sperm no a ofi be ma ho ba I say eye nyan no mo bi wugom okay ese sa mo na ekoka oba de e form akra no ese bonya kura be ma utimnya 15 to 20 million okay and obi de timi ye less obi timnya 0
Oni bi kra. But ono bad then so be all right. What you say? And na say 15 to 20 million or anything lesser. Okay. Or low sperm count. Because your man range is say over perimeter now. It's not in 15 to 20 meters. Okay. 20 million. It is a wunya now low below 50 million. Like I say, we low sperm count. Now low sperm count no. And kaya bibiri mu no ye nka ho. E de ne ko fa de ba. One. Enema mienu environmental factors. Okay. Ane ne ya nkasa so yedi. Sa ade ne eyensuo. Sperm na eyensuo mo no eyensuo emfiri baabia na begum. Ne yedi ya de edi se nuane a yedi ko yemu. Ane niema bi eye environment. Etima ne ye low. Okay. He ba ko te se ye abibire mu ha no. O hwenka ye nuane no ma Ozi akokore bitim wo 80 90 years. No da so ba. Be ma de any family plan you. Ndu du age bi na wonwo a na wo yare. Na ne ye di be nesia. Esenka wunye 15 to 20 million no. Eso timti ana onni bi kra. Factors na eba no ba ko no say. E na hwe ye o man Ghana na mrantia no titiru. Ye fe bi de environmental factor bit say waves in mobile phones. Mobile phones say eba na wani hu website ba ohima wa hwan ka use that abeka ye ho. Wow. Mobile phones abeka ye ho ye be use be ma enise ukasa more than hours am kotu afibook mi say on mobile phone. Really? Course na eba no enise mobile phones ye the time ye scheme. Ye di share bottom. Ye defia na with the mountain bi no ho a maya mabaja mo frɛ na ya mfa asema banti ebinum kura tim the tie echechiri mobile phone de bonus so na wada. Wow. Sɛ na be ya call no be ya na vibrating na wapeke go am peke a asem beba ɛna ye wo bi ti sɛ enuane a yedi one sra de nuane a yachi ɛka ho bi ɛna bibi ti sɛ ne mosquito spray ahodo. Mosquito spray do spray. Yeah, the spray no. Adenti na yesi ya ma ye spray no bra na ye ho. O se ekun emo ate se ntontom omuni ka se sana sperm count no tie enti be ma eni se ye hom sa mosquito coil ana spray no ekoye mu. Ai ena se obi ho ntontom na ewe no kro timi to coil no nesimi nchen. Ye enu ti na sa nkrofo na nyanya low sperm count no. What the amount one ba na eba. Eka never the low sperm count eba no ba ko ni mosquito spray. Ene kwel. And now here akuafo say ya we decide ahodo mu use. Akwa spray na won na mafo no mu nyina. In fact we decide here chemical we say nka o man Ghana e hwe ni kakra. Enkanka ne nkwada abeba no. Environment na wo dey spray wo say wukum wa na wukum wura no. E toxic to a system. Wow. Eti me man how to say it destroy your low sperm count. And na bia ne ba ko a ha adwen da bia mekoso aka tin tomatoes. Meka copy so mo be jadi. Na de ye kan low sperm count ti me kire de wo tin tomatoes ma e ma me man bebre sperm count no akọ low. Okay. Wo fa tin tomatoes konku. Na wo twa no hwem na inside no to say akọsra de gold. Yeah. Ye free chemical bi bisphenol A. Bisphenol A. Okay. And BPA. Se ekobe mamu a eku sperm count no. Bisphenol A e wo nkonkomu nu ya nkankan Ghana hade ye. Nye ye tedi pa e tin tomatoes. E ma be ma o sperm count no e be low. Sa bisphenol A kroya o. Esa na na de ye plastic bowls ni plastic plates. Nti hwe amount of chemicals a ene nipa mrante titiru yanom de ko nipa biam. Di bo se sperm na angaza no free bra ma me wo na angaza no ti tomato no di enti we be ma wa start kure ko negative. Enti me hwese ne asofo enti bo mpa ya say I break low sperm count. Hey, we are sure. Ade no kura in the fridge. The low of what as here. Tin tomatoes yi ba ko sisara the kitchen. Ne boyfriend be di. Ni kunu be di. Ni almost see me break low sperm count. O di asam na say Sarah so di omo dos. So ya me kire no. Na ohema me kotu. Ene o hwe me ye Ghana ha
mrantie ono and the heshe won yes be the skinny jeans e dangerous hwe scrotum mema sabio ye hweda no ba se nya mesi bon se show kan pe na hojo na ye mre I be hojo e be kofam akofam okay se awoba eno no tempia sperm no e produce cooler temperature ndi se awoba na sabio ye hweda no amoa koso na e produce say ya na menwo bi ntum fusa no hye awoka na fira na push koso na e produce sperm no ho ndi ya ntohwe no empegit so in fact wunya temperature to say 98 degrees sperm count wa ewo ohwere no nyina ni nyina wu ni nyina nipa omunya paaye driverfo driver kaka taxi drivers omunni air condition wo omka mu no so otna se cha na ne janitor ho no hyew no adoso etimi kwadu 98 degrees sperm count nyina bewu na ku omo because ne nyamisi bo on the sperm eba eyenyu pa se ne nyamisi bo no nti yanso so no yanyamoa emoa e produce sperm edigu ho but ye nipa de in the act of sex near the adono na ye produce it is a bani be ma da but the first one no sperm ne thick second one na kono sperm no ye light kakra third one be the correct say no mansu na bi kura ma ndi me ma no bra ye gusu ne be da no na ye produce but e ma de emoa store sperm endi me kan say bi a wo free adwuma be ye no kwotena hyewe mu sperm no nyina di kara ye enti wo hwe upon research e conclude say e me ma no ye hwe underwear and then ranti about life nti omo jinsi na you are only this wo otu na kure nyeye and you be na wo ha no you are producing high heat our genitals are sperm ni na bewu na akọ wade nya ba kama te sara na wo nwo a onja ho honko obeja ho akọ ahema de ba ko an wo hye na se ye dikan ma ni party as ye say sika de ye nyina ye pebi mrantie no nemu use laptops dodo so so laptops wana ye ye juma ye fancy ye sere so ba se laptop lab ne he ye di see obro nyina ye ne se ohwe design na wo mani din edinga laptop a de ye di see table so na mpa so but ya mani din se lab nti na esi ye sere so se be ma bi use bia sesi am ne kaze onfa na onfa ne santoto no onfa to ne sere the same heat no e da ne sere so it is penetrating into your testicles Ghana for if I fuja mfina mne ne bon komo no wo ye ne niema e fa so e mema nya low sperm count na wadi kan ka bebre o sit tin tomatoes ye di bebrebe laptops e this year so phone calls like mobile phones no so ye tie calls ne ade ni nyina no eku sabi shwan munshu no ana mo na ewo no it's me try me ho abasesia na me komo twetwe na so na me ba me bia me ho na wasem bisa bia wa bisa if abafu jamfi wo fia se no beyiwa no ana betumi do message abrem 02 66555 ne no so no ebrebe ma ya kan e de amount juma de obetumi ahwe live e wo Facebook Nsem nketenkete ye page ye channel live e wo no me twa me ho abasesia Akwa ba bi ba Nsem nketenkete jumeden so ne fa ba fu jamfi wa ma me ho adwiri me ofia pa na o kan sem bi ne ho na mesan akom na makwa akobisa ne yie san se o se phone calls a yetie no enu so tumi ma low sperm count e ba me de mi se bi anka waso na betumi ayoye o na we de fa low sperm count ho be me nua ifa ba fu jamfi American College of Obstetricians and Gynecologists e de abetu dwatie de o kan ye 2008 study found that men with the highest cell phone usage more than 4 hours per day more than 4 hours per day had significantly lower sperm count. Wow. A man ni kwan say, you the mobile phone, the whole day, more than 4 hours.
abaya kakra open na yan live di kakra bi can I buy you sausage, can I buy you this and that na mkasa 3-4 hours not more than 4 hours a day. Okay. E mema o na fe hwenen me nkese mo wafo ye be yusu pa enkan ho a but kwanya ye fa so yusu ma radiation ba ye so no eno se ka hu bi ohema na soda na get no energy drink do energy drink it destroys sperm count. Alcohol esabia nyame adoma ene Thursday national Friday the same nyina besa ye kan se sanoma monnom but the way musi nom no oh ye na nanom unu nyini ya na nom sa ofere usuro but na akwara wo 15 years from my husband I has here nom sa the more all consume alcohol no so it destroy sperm count. Nessa unya alcohol ya di nubra ne hahama na ya se ne ya domo because di nubra na ya nom de no so se ne kwanchan de no bebire de chemical ne adalutu me da ase na werum de ne asa almost na sapolis and so dey free nuyam nti anade ya nkeye eja china holiday no atwa to be what you say Jordan na dey hafa and then kaboni nim na ohima hwese ne youth no omonom sa alcohol sa bia omonom de ne ma de kofsu me da ase ebedu ba bi obema wonom sa ene ma da no ebedu kodu to na I say body food I am low sperm count etimi free masturbation. Okay. Shall also abrantie utimi shall also any warrantem the masturbation to tim course low sperm count there the more na be man na twetwe ba no be man na twetwe ni be man twetwe ba no ebeduru ba bi no na ntiri na yemre say fruit no kura ntimi ma Ghana for me be me homa no wetumi afra me de asem bisa na wadwenkyerɛ abafia nim se ni atwetwe nkomo fra me ne mo nkomo I want to say all to no and na gonorrhea gono nandia no wunya gono ne wantiti a aboa no but etimi kotena otupu na sperm no fa wunu ba no what I say nantia bebre nya gonorrhea on hwe so entutini ye gonorrhea etim koso low sperm count na hwe gonorrhea ne na aba ehupa ye super gonorrhea. Okay. Emrantia even if riba emrantia na mo de mo no keka maase leken anyi mo de abusuo ade atantane no hey ado odabi ebe ya wo de but super gonorrhea ba wanuma ho na ba hunu oba ye ma bia ode wa no ka ba so nye ye da oh wenkasa nye ye abusuo wenkasa ho so sanso eba ahema ye abibrem de ne ye nim saa na ye nim saa wenu mo titi video na chi no o na ye en wa leukemia na me de ni nya me feelings o meja o jamna kwa super gonorrhea no adults enam say mema de wo mo ano etika maase obi aba ho wan so hello yeah hello me pa cho di ni baby afrefree I'm a chef mo ka se chima okay pa cho ase bisa no agent try anything my sim is like my nya I go no I check akra wanya den gono I check akra dey I like of flex o wana me bi wa na me must one one okay must one there was volume no me pa cho wo mi na no kakra we no yen shada nti won kan ye enti no mesrel fa me number me de number na say doc the number beto wo no wa frɛ no wa twe ma kyerɛ no why so what me nka me da ase ono na o ka gonorrhea say wanyam gonorrhea ni triti yeden gonorrhea mpa sikyire gonorrhea mpa sikyire mpa alcohol okay mrantia nso ne eno na ye no to ti ase oyema wa unua ba Helena Bempon ewo obuase methodist oti wo tie ohwe wa bi na nuhu ha onua bi aba ho wan so hello if I told you baby afrefree yeah from Alex because every am Kenya okay pacho wa say Mr. Nwajin Chen say yeah my son says the lowest the bar over now worry stop about over now worry stop. Oh, low sperm count here, no restoration here, simple. Doctor, obviously, would you want me to be one hello? Hello. Me pa cho dini baby free. But the son is the one. Okay, me pa cho mo anon kwe.
low sperm count na mo kan wa so. But I tell you this about to search and man. Me pa cho me te won ka. Na the little thing is all low sperm count. Na dey be na ba na the motor be na ba. Ah, de ba na ye kire wo wa se wutie ni ye de a o de ne number betu dwa no wa frɛ no. Hello. Hello. Va cho di ni baby afrefree. Yes, very Musa, nketenkete Kumasi. Okay, Musa was saying bisa no agin chere ni say. My dear, Papa now was we Greek by what is. Papa now was we Greek by what is the mission of Oh, that's it. Okay, okay, you know when you say Bema was suffering or Basi, who you need that. No crepa, the Uja Ubank Musumwa, as Lydia and Kubeka deal with a 2 year. Quran and Naku Sherifa you to Adia, Oya, and Oko House. So, if you're about a probatia, or cat and Matam and Papa, so little put some food. Okay. And I was wired about inside that's it. It shall say chrome phone now. Okay, my family last caller. Hello. Hello. Okay, but you didn't have free. Okay. I'll say chrome for Patron one kwe. Hello. Me Patron me to nkan kasa. Patron me to my Bernard. Okay, Bernard me to nkan yen kasa. Bernard do te hu free TV ni so nti em say won so dante nkan ye. Enti say me bebam na okay. Okay, mama fa one more call. Hello. Okay, akati. Okay, yes. Ohima. Kolebu for mo hepa. Say na dey count low sperm count. Yes. Adlin. Ewo. Kolebu. Okay. Or nurse for no back. Okay. Or gynecology. Our night. Or say ya hit or say low sperm count. Epidemic silent epidemic. Nya tell them ranje baby awawara ontimi ni mo ba no. Enam nnuane ye di so nya. Ohima nnuane soche, energy drink, nnuane acheche, burger, hamburger. Yes, hot dogs. Pizza. Hot. Esa ye kramane. Krama esh. Na mrante serious o. Chemical we na ebe ni peduani mu na ye di no e ma sperm no ko low. Ya ba ko ne talent. Oni ma bia talent wo. E na dey plastic. E ma ne ye rubber ne ye flexible. Okay. E ko ma mu a mo bobo no fo ntem, mo bu mu santem. E ba me ma mo nya low sperm count. Okay. Di me ma bi obema bi wo ne ma me anu ma bra na onyem. Obi the message we about Eric or see opeso who said 10 o ka 10 tomatoes 17 na 10 tomatoes no dey what sachet mu nso we ni party ase na we ni paboni owu an sama samambone say ye sachet mo say ye konkomo ti tomatoes we dey si kire ni chemical one dey eti tomatoes Eric what ya wanu ye no dey ama onum that say and smoking okay na me ma no omo ye nwa oyimo bi bana say opa obeki on low sperm count wa Bema ehu. Se bema wo low sperm count obi so ba no te. Wo be bisa no se wonu wi da. Bra na misisu no. We no smoking. Wa nu wi a na nyame adom wa besa kira. Wa wi san nyame adom afi o ware wi ya sperm ni nyina ko negative. Sperm ni nyina ko negative. Ko negative. E besa na ke se oba na hawaye den ato no so. Na nim sperm count de ni reverse e easy. Okwe niema ye bobosu na otwe ho a obesity ene de ba be ma woso na wotena asese na o pressure no ekogu o ntobе no so okay ekogu so na amount of heat no so then I high na sperm nyina wu okay wohwe me ma de nkura ye sperm count no ade empekura e ye hyew heat pa say heat ba o genital e mo ni team destroy okay what I say? Heat. I can near ma. Oh, you choose your lifestyle be more. And then the amount spend count. Adults. Okay. Say I'm ready and everything. Say watch Ghana for mu. And yema timiko for low sperm count. Ediba na yati as your person. So what show you ameyate to find out where so na be can dey chat so. Find out where be maybe when you low sperm count. Enkoku ho, ko poison ho. Mama obi another. Or the actual number be an atom intimanfa alternative now. 020 419 00
00. But just to be my 020 yeah. 419 0000. What about friend manager be when you be are serious? Okay. So the number near 020 419 0000 020 419 0000 near 4 and to go 419 904 as also. Na juma de na ha na di be so mom so ya sen joy industry science papa de ehone free o hwe mi ti fefefe free hair center an bro nya yi ba bi koi na se hair center mo no be ma yenwi kama eme de ayeti ye makeup elegance as of beauty ono ye makeup de ma me skirt ye shami Selena's clothing ono pam skirt e de ma me na me director si Sarah ai oba an ho fepa oba gent oba gramo Saponis man sujina ase me da na se me da me Eugene ase me makeup asant da obi bia ase obi bia obo a me my digimedi e ba e do bia ase Saponis so me da na se sasreku me do obi bia ase Adom ye adase ne besenhia me de ohima afiamansa ohima ba akopɛ na adom ye ya besenhia me ma mo ne hwɛ ya kram